Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ni pedang sobhaya pi syakimat-kimat jangkas ngipale, karpulai Tarik Kyllalyngkot arajar pausan, ni sedang syua syakimat Khubor naga Jylla. Presiden jangka mulai tahun dorbar, uba herlam bokwar, terus ketri, Dr. Marco Menteri, kelepen syairu baga dorbar hi kam donbor bankang, iki jingalap election jangki kertong, hapok konstituensi, hindaya karai la shimlang, deke jingal keren yang sengotu jingmut, haga jingalang kebelalong, haka arpu Tarik Kyllalyngkot arajar pausan, hapadeng noyalam jangka dorbar bakin rungut ki kertong lokan nongrem baga jimpin long ki jingalang paitba kapin thot hado kata ki kena skol bari ke samla puli ki bidang penkre ki examen kot snam pher bar kum juru ki pin thot ya kelet kawan jangi paitba kum laju sakhi malaga san snam tang syupoi ka samoi election urang ba shnong ka molai modat beki urang ba BR kharmujai budiru udukhat jangka molai taun dorbar plus herting ka parti kebersya ikarai jong kamulai tahun dorbar, berulang bakarai bakamulai tahun dorbar, kalashim, kedikarai yang manlang jong borok kertong kebiakun yakinik election MDC. Kelepen pau gejing skong bitar, buat hapadeng gejing yang manlang jong barok, kedan pat ke parti ke bekela jutang, bat ke bether kelapen ban ya kamulai tahun dorbar. Kino yalam jong keseng kongres hamau senram konstituensi kelaplat patba, ya ke almanak dan ke kalender arajar pausan, jong kurtong MDC jong keseng kongres namo senram ubah baz kemar banyang. Kini ke almanak kelongkum kedak kejing pin itho bagajing pan jing kershan jong nu kurtong negi pa jong kamo senram konstituensi. Yo drop ubah ki pulit kala yo kurup borok shikata negi nong khai drop ha kejing kenra ba pher ha ke Jylla lathang no ha ka pajua berhem jong ka star cement ha ka shnong lom shnong East Giant Hills District. Hagajing thang yo drog lalum thop deki poberni lasa khilang deki dekhot jong district level committee negi district ba pher ke Jylla jong ki eastern range haringkat kajing sa khilang jong umindirang ba ka Jylla konrat ke sangma u sembut mindirang ba ubekmi iketanat kampo yeng uba preston tensong bat ka director general of police ke kong ida shisha nongrang ki doktor bat kinong tre jong district tuberculosis office East Kasihus kelahir syakashnong lowo lompareng ban pensyai bat ban pensngo tho syakipat ba jangan kashnong kumno banyada bat ban sumare ke jingpang TB kene ke jingpin sngo tho kalong ru kum shibenta ke jingpin bana jong sarkar India hapok ke jingalam jong mindirang ba do keri Narendra Modi ban pentikna ba ke jingpang TB kan khot no nakani keri India haunus nam araja aposan Keseng Reward Development Organization nongjuri unit kalalit banjurip ya ke jingtre hapok karam Krishna Mission haga bagi lasyam babun kinong tre bella haga ninga jaka kimshin laran satya yakikot kisla ki babiang pura kumta ka RWDO nongjuri unit kala aipo shitayotik yu contractor bon pinbiang ikot ki jingdon kam lem kumta kasengan shim de kisinjam ki batinge UMLA jong gajuran constituency ba sostena sotun ulaplat patba yakakali kit nongpang Kabola IT Syaka Rural Development Committee Narbong Circle banai jeng syakri ki patba hakikat Southly Kishnong ki badan hakathan Narbong Bernihat Ripoy District. Ya kani kali kit nongpang lapinyo lingba ka scheme Special Rural Work Program batlabu hapo ka Urban Health and Wellness Center kebadan hakashnong Narbong kenamba ki patba kindopla ban pindan kam hakipor begidan ki kam bekerki. Kahel State People's Democratic Party Nongston mentaka kinti kalayo minsim daga jingwan pai biang jugi dikhot ki berim shalaka party hadim miklami balik penyoso syaki wepat ki party hagni kendias nam bralet no yakani lasaki haga jingalang gabalong ha Bishops Hall Nongston haga baga party kala pediang snobha ya berok ki dikhot kat bagi sngi bat kitiyo kinang telun naga benta banjir ikinong mi khamat bathamai syaki yeng dorbar thawan jong ka Kasihus Autonomous District Council Keseng Kongres. Kelap yang sobha ki sepangut kinong yalam, bak kinong Krishan jeng ki wepat kiseng san Pyrthei, ki bikin thop ya ki Trinamul Congress, ki National People's Party, but United Democratic Party, but ai jeng Krishan kertong Keseng Kongres, ubak medal sing lingdo ya baju khot 8 lubaka. Ki Shipai Border Security Force jang ka Shispa anyu pu battalion, ki belayo jeng tip na kitna sentiat, Kelepen long ke jing pen up ketem ha kaput jangkari India bat Bangladesh ha East Giant Hills District
Haga bakila yobat yakin rungut kinang Bangladeshi bertemu benjam Kyllalyng jong port usam keri Bangladesh, no port usam jong keri India, hadim kelawan rung bean hapo keri India naduk kenyat benai menjua. Kakir tong MDC jong ke Hill State People's Democratic Party ke kong badari tiling dot nong lan, habakaran haga jingalang jong kinong kitkam hanong stan, kelakot batwer yakinong kitkam ban treshi tom, nagbenta ban temot yuma iet hoping stone lingdo ubla klat no nakanigas la Pyrthei, daga pinkawe ya kalama jong ke Hill State People's Democratic Party hanong stan, Kyllalyngkot ngiyap ke post nam ke jong. Dag biyay biteng banyak kun thma persya ya udrok ke high level but district level drug disposal committee jong ketanat pulit ke Jylla Meghalaya. Hapo ke jingalam jong umindirang ba ke Jylla konrat ke sangma kelapin julo daga bathang no ya udrok. Beliau kurup hapo ke kendon jong ke narcotic drugs and psychotropic substances. Busyong dor san pulai point prapundu klur tingka. Hak pajwa berhem jong ke Star Cement Limited kemudian halum shnong East Giant Hills District. Udrok ubla thang pinjulor haga ni kesngi, ude ubla dep register case hapo ke NDPS Act, Pakistan Lee District, jong ke East Khasi Hills, West Khasi Hills, Ribhoi, West Giant Hills, but East Giant Hills. Mentah pengila poi syaki Khubor na keri. Ki pulit kila pendap ya gajing tokit, kalau gajing Syahir thma uklur ak film ke Bollywood, Usif Ali Khan, bat mentah kila poi syaka bakut, bat kila lap buburi badan keti, ban le ya kan kam, ude unong Bangladesh, retip kerteng kum Muhammad Shahzad. Keliak kurup ya ke ID, ya ke driving license jong bar udai ubru pedang lai pos nam karta. Kelap ru bolet rung syaying Usif Ali Khan, da ke jing temu benet tu, Henry habaya kenduk markmat ulah dong ya Usif da kawan. Mendirang ba jong ke Jylla Manipur, UN Byron Singh, ulong baka jurbha ke jing rung tu janggi beriu na Myanmar, hagi thai mi jong ke Manipur, bar ulah hukum iki bor pahara bagi dibin perking bha hakapot. Ulong ba om tang ha Manipur, hendrai ke Assam bat ke Tripura ru, kimat ya kene ke juk ke jing hendrai ke pokong santam ban khangla ke jingwan rung tu. Ki beri ke banabar, ulong ba ke kat ba, ke Dehi na Assam, bat ke Assam ke haban sim kya ya kene. Ke India ke lapan krek syat-syat, na ke benta ke jing rakhe ke Republic Day, ke ban selong hakar pundu tudek u Kyllalyngkot. Bat hakane ke Republic Day ke benta, berok kita nat shipai, ya shimbenta lang ban pin ya kisap berper-per jongki, syikilak ngut kipat ba kibenuan saki hakan ke sengilak kemen jongkri India. Hakan ke kenti ke menta ke jahatkan ke lapin krek berwan rai ke tablo, ke ban pin inam ya uratan tata kum kadak ke jing nok sen yang jong hakaban kentiu ya ke yokot jongkri. Ki pulit jong ke Hyderabad kidang lum ya kisaki sabut ke jing tok ke jongki ke jing syap penyap jong ke long keme ha ulak la jong. Ulok la penyap ela kelok, bahading ke tau la lingkot lingkai, bat pon ni ke dekot mat jongka hau pressure cooker. Ki pulit ke laong bahadim bula dep pon, upit ke dokmen, la ke jong bat ke syieng la ke jong, ba ula berat yaki la ke jong ki jaka. Ka parakram diwas ke dikesngi ke bajuraki ke lingku sngi kha, jong Netaji Subhash Chandra Bose, bat ha unu usna mementa, dalam khmat ia gani ke jingrakhe de umindirang ba du jong keri Narendra Modi. Upur sakur jong ubos, ulapan pau jing sngok men haga ni kesngi bat uloong, bo umudi udan ke jingade ke bajan bha, bat ki yang kesem jongki. Mentah pengilapoi syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Presiden ka Sri Lanka u Anura Kumara disanaye, ulapan mi iki kendon thamai babaro ke menteri sarkar ki diben pendunano iki nong tri jongki. Kini pendunano ia ke jing pendan kam kali bagi wepat ke jing penut pot ki bam ladan kam kenang ban la ban penduna ia ke jing penut ke sarkar haki kam ki bam poida. Limbagan ni ke kendon wa themai ki menteri sarkar. Kini mla syuk ban bu nong tri palat ia ke kat sangut kat bagi menteri kenapan kini am palat ia ke kat arngut bat kataru ki haban shim de ki nong tri ki bladan lupa hakakam om maju pendrung lemu ia ki bahinga sam lajong. Kelakhi biang ke jing peluk ding ke besyirkai haki wepat ke benta jong ke Los Angeles. Bat hagan ke jing peluk ding ke berthemai, ke dan haduk prahajar akar tam ke jaka ke bela syakta. Ke jing peluk ding kelas dang haka Porsche PUBG AA menstep haka sengi balang. Ke sorkar ke haban penken riak kerkik no, kumba arpo ajar ngut AA ke nong syong-syong, ke haban khang syua yaki skul, bat kelap pelat no, daki sepak ngut ki koidi, nama berkeding ke pur, syaki pang badan ke patokro. Kelemi ke temaktin bat ke jingatainya harinsan social media jong ke X, hapering Elon Musk bat CEO jong ke OpenAI, Usam Edman bat kini ke jingatai jong ki ke halor ke projek jong ke AI, ke belatip kom ke Stargate.
Ke OpenAI kelong makan tahu ya bondli ke data center nak benta ban pentrekam ya ke artificial intelligence ha Kylleng ke benta jong ke US bat ke bot hong ru ban pelut $4 billion nak benta kan ni bat ke South Nam ban 1 ke bot hong ban pelut sasan $4 billion. Henry Elon Musk kop dah ke baong bagi syukop henry Kim Don pisa hiru ban pentrekam ya kan ni. Kali kejing keren jauh Elon Musk kelapin klut ya usam bat kelami kejing ther markel yang hapreng jongki. Presiden jaga United States of America Donald Trump pelakren Presiden jangka Russia Vladimir Putin bodai ban wat no kilat kilenti ban pinkut no ya katma hapreng ke Russia bat ke Ukraine lam komta ke Russia kendon hapreng kejing namar ke US kahaban shim mikisin jam ki bakam ting Utra mulaong berada ke Russia kamle komta dan linti syuk dah kumaipan. Kakin hon ke mikmat ya ke Israel kelapoi hanong ba Cairo ban sedang biang ke jinga keren ya pinbet ban sange no ya ke tmah Gaza. La mikmat ya ke Israel taki he jong ke Mossad bat ke Shinbet ke jinga keren ban debet ban pelat lut no ya baro ke dong Israel ki bla syara bor haki Hamas bat ke Israel ru kan pelat no ki dong Palestine ki bla syaset patok ha Israel. Kita kelagi khubor hakimat kimat kublai.